Hai menaze ting choma I zaiklum na mai ka pekeu zing kai ting kum chang na jang kai jemadai tak mai ting chua ke dere insa paulia gai ra dale North East State Manipur ge Board of Secondary Education Manipur anai kum ting kum chang na jang kai jemadai HSLC class grade examination results na mai ka pekeu pet ka dai be chai ka ge liale gudle zakat dle zai results lia de zai na le si na me student me pnigu results pira hangge Penui zi benai penigu roll numbers ne man results.nic.in gu website gene pi daudui le zakachule Zanenut State Nagaland ge wangrabe ULB election boycott magzekagne participate rahange Nagaland Eastern Nagaland ge bau dilang zabame Eastern Nagaland People's Organization meze Nagaland go election commission mene kyamdele zakachuli zaindan I think ge Eastern Nagaland ge bau hazet ka cham bam bone wang roze ro bam dele zaichige Eastern Nagaland People's Organization NPO mene kamkyo gai daize chuna Nagaland ge wangrabe urban local bodies ULB go election ge du kazau magze boycott guleize kamkyo gai kakadai dele suppose gane Nagaland go state election commission mene wangrabe ULB election ge Eastern Nagaland ge bau dilang zebam Eastern Nagaland People's Organization NPO maze pnui hange gira zane ira hange election ze boycott magze kagane kazau ra hange kyamdale zasali zane indiaram go Ministry of Home Affairs MHA mene pnui hange pera hange haje kamkyo gaibe pnui na ki ze demand tebe state chamchi ze pung chamra frontier Nagaland territory paypad maktana center gudu state gudu ka cham election wangles du gazau magze boycott guleize NPO mana kamkyo gaidle zapnui na kamkyo gaibligum ze thatiba lok sabha election ge du gazau magze Eastern Nagaland ge bamma a Nagaland ge lok sabha election bam ge du boycott ndi dle za India ram ge a kada country gumze mapui hanam koruize kapte rahangge lun magle India ram ge a nam korui ramze kap rahang decha rahangge namja kam to dele pose gene chunara changje Assam Manipur Nagaland ge anui zilang rong me lung mar me chogum me migu WhatsApp status ge me Facebook ge me cham social media sra me ge nangnui ma puitu chalu be me kaibra me ze teun so klon dulo maglai designa ngau do ze psuite mena nangnui pere ge action lu rahangge changdina petundle ka chebe chira le pose gene India ram ge psuite mena aipo hingde Wildlife Protection Act 1972 gu hingde ze kaikeu gaiko dele India ram ge namza kamto nchi chak le bechira dele nam korui ze kap zai te chat bramze zanam korui ramze te kakle bigena ka sabe ka dibe section 51 of Wildlife Protection Act na ngorabze tingkom kumchum ina pang kangkyo ramale maktu tingkom kumsnadu nto dawdi le ka bangya bangra beze zai ka charang kang zora bezidu changming yugena pang kangkyo ramale pose gena choguma chunare ka changbege nam korui ramze kapchat luze nangni go WhatsApp status ramege kaime groups ramege kaime zai Facebook ramege kaime beze close at un so kolonilo maglai dizana nangni je chipeze psuite mena action lura hanget changdina aipo section 51 of Wildlife Protection Act gena nangni perega ka sabe kadibe peiza tingkum kumchum magzaina du tingkom kumsna ka bangge bangu zaka charang kang se du changming yugena nzora ba pang kang kyora malai zaka chejle nango WhatsApp status me groups ke videos kaibe me Facebook ga kaibe me za anui zme peru na pira malai inki rampe rasom pe na du pigule nang perege ngauga lakza kes kai le designa nang perege ka sabe ga dibe aipo section 51 of Wildlife Protection Act 1972 gu hingde kangena pegu dele ka chebe chi mirale Zanenur State Nagaland ge tingtige Deputy Speaker Pungje Bambe former Deputy Speaker of Nagaland Legislative Assembly Bzi Ralan Tung Yantang ka chebe pe banai pachu kang ngame bugu supporters me Congress ge harogai dele zakachule Congress ge harogai beze Indian National Congress kange bamme suite me leadership Malik Arjun Kharge Rahul Gandhi zai as Supung Meren Zamir Aime Ranchi Teun Chigara Leiza Penigu statement ge Salaiza NPCC mena Penina Rogara Hange Wang Bligumza Haguiza Ngau Hadaugai Deleiza Kachuli
Zane North State Assam Guwahati Nerangi Railway Station gen znai kammaige gari thibe train na gatawbeze mina hangna chaidile zakachule locals poninge lungme zane ngawmene saje chige kaklebe petbigine be bamgene mina hangna chaidi zai hangchume hazam te sangje ka hazamle ije sali Zai Assam Dima Haso District Go Superintendent of Police SP ne saja gari gu traffic rules hindi sia haimena hanglei mijedu ki malei haimena perege action nugulei zakachedlei Dima Haso District Police sipai mina hangna gari poina pipigo kana bike ka krebige helmet kai magja ka krebgu videos ja viral tat ka sangja bamlamge Dima Haso District go SP ne saja panai perege du action lose ka charangkang kanzolei zakachedlei Zana West Bengal Alipurduar gena Assam Guwahati Tadbagari Gidibe passenger Mize Pungbe bus registration number AS01 PC5625 Nzna Kamaiga Assam Kokrazar gena accident je mina hankreuze disedme kahzamdale zakachedle West Bengal Alipurduar gena Assam Guwahati Tadbe Zemanamze Pungbe Gari Gidibe bus Nzna Kamaiga accident je mina hankreuze disedme kahzamlamge police mene saja chige gari ka kreibe bus drivers lady bizigna pampui magbige to kaize accident ra hangya changlo lei zakachule Zana Haryana nu district du tati beri maige zemnamze pungbe gari gdibe bus hemi topedze mina hangskui me chaidi lei zakachule mina hangskui me chige gari gdibe bus hemi topedze chaidi mroge mpui mine hangsrok zaimpe mine hangchum lei zakachedle kakle be petbeze tingcho sun chatket pi hige zanet pogari gdibe bas lunget beite mize mina hangrex rok rame bamlei zasali Zana Kyrgyzstan kdei capital bisege student leisi name bambe hostel ge tatibe ka pekyu zikreuze ka chummaige student leisi name pe bokna ka ge kaklebe pedje kekeje ngi ka hage bigene Pakistan kdei me leisi na mina hangdai me chaidi lei jaka chole za Kyrgyzstan kdei capital bisege student leisi name bambe hostel ge kaklebe pedbeze pasong ka gene du pen dodi de lei jaka chedle Kyrgyzstan biseg za hostel leisi name bambe Yetsuna India me student leisi name bamre mezdu misui ka hre bekange la de leize achedle India ramge pesui te menendu chuna bisek student leisi name India me hostel ge bamre mezdu manting rahange rangai de leize ka chule ai genen mai ka peke uzi kreuze squeating kum chana ja kai je madai takmai ting chua ke de rein sa po bazaloi gai de lei pe gai za in kingai ni melei ne je to de lei